Alankash esofo abom paye na nunti de nyame aka se beba no me nyame dan na di kire me se me hu se onabu kan Agyapong ote akonya fitaa so akonya fitaa aboni bianka ho eti so ote wo na se onye oyepani me kogu nani mu ase na onye o meka bi o so ye nipa oba beka bi se na make an what say eti so beka bi na sa nunti no wo nipa na wo de jaje na nyame de bi on fan jaje no to wo de wo kan na enye adwuma ye na na ye intention nipa ni ana eye nipa ye ti won ma ye nye boni ayefo okay eye mo me hwe de nipa na ye ne ka ho asem na na ba ye wa beboa ga na papa Chrono mayati asia ese yesa yetu no aye yetu no honhom ene honam ai na de ebesi ewo honam ene na chese edikan asi ewo honhom enonti ena etimi manifest into reality ema yensusu yehunu ewo enikan eso na chese ye agokansi ekrampo no sebio ye honhom fam yehu de wadi nkunim awie ansana nkunim die no krampo no aba awani kanso ama chese eye achede a ewom na trophy a ewom na se de award ewom no ye de ayede ama eye nipa no na eye 2024 se de nimu abato ebekoso na MPP amanyoko no eye de aye mampanyi his excellence na nadan kwakufa do nya de so betimi azatu franka no e de ama MPP amanyoko na sabre yi eye nipa eyi wo mu etie ediem ene eye Dr. Mahmoud Baumia ai ye rap Alan Kwadwocha Maten adodo nanim ne se Alan Cash ene honorable Kennedy akomprekon ohene Agyapong ba kope ai eye enkofo miensen ya na se ye papa no mo yi na eyi wo mani mo mpese wo muntu franka no enfama eye MPP abanyoko asofo dodo na edikan a kire wo mo nsem ebinum si we ago kansie na me hu ye na we edi animu na susu we sunsum eta na chie eso eno to betimi over we se we yese ya o maka den erade so eka Anunti ya mama prophetess blessing ewa ha ye no eba ababedo nsem no emu esukosan se de nyame ada nyoma di ede a kire no ewo se etiefo susu eyede ehunu ebia anunti man twa ye ho emra ye ba ye beto so yo na order for said ensem no esi efa etia between honorable Alan Kwadwocha Maten ena ebiem so Honorable Kennedy akomprekon ohene Agyapong hwan ena franka no obetimi afa edi eso ye say the violence shall take it by force nanso so violent no mu no yenum se huhum mu de ekoso ena ya na epie ni so anase san abato mu de ya na ntesa Prophetess blessing our da erade akasa prayer ministry ano ewa hanu ma yene no eba ababetwetwen enkomo prophetess no akaba meje usu eguru bibi aboko die study ko na chene pa ohwa ye fe medasi tade ne fatal pa medasi are free india ba ye nche ya ya fanisa ya te ye de erade asim abato ebekoso 2024 but den ya amanyoko bia no wo se wo munya franka tuni a wo begina de ama wo ye hwe ebinum aka yera Alan obetimi afa na emomu no wo ye bi nyoma binum sei o ma na yere abo afodie sei ya ene betimi bie kwan ama no ebinum so se wona bo Canada akomprekon Agyapong obetimi afa se wono so no etimi ya nyoma bi de efa na yere side a eno so enyoma ebetimi akọ eso ebinu ma ye hu ne se ya brabo mu de ebekoso bia no ekoso ewo hunhun ansa na ba enikan eso wakoye difo sen na hu no ensem no esi efa yo me da metiefo ase me da awari nyakopon so ase se ene dai wa ma yo pepa tumi chef se ne pe se ne be hie ne pa ka ye hie mu ha ti me da awari nyakopon ase kase epa na ne amemi hu no apele ya nipa prewo sa abato ni nyina ne de obi anye din na Honorable Agyapong ofa aba ono na be fa aba no Honorable Agyapong ono na be fa aba no ti de bi mo ye ni nyina no me hu no se moguo ono na be fa aba no den na akoso ana se den na wahunu
science ben and my who say one for because penny fire bobo wo mudin will be at me a play any role yeah, she be the fee. Maybe they meet me one say in spiritual way, and the whole clear say on our Agyapong and a bedican. And the whole clear say on a book and Agyapong a befaban. But that you were overtaking her. Overtaking her, yeah. But on a book and Agyapong befaban. It will be a one name on a book and Agyapong piano. On conscience and name say of befaban. Na je say obi ntimi enkofa enkoye sunsun wa kwankyere na say bibi ntimi eno na wo ye say nyame adifo ye di ensa ebeto ne so ana nyame adifo be ye hunhum ne ma bi e ya taye ti because so bi kura ka kire so obedi yi na say wanya hu adwuma ade yi no embam what you say obi ka kire so obekwa abrochire na wo te Ghana obi so obekwa abrochire ne mpo wanya hu adwuma abrochire no ntimi mem eti ye hunu sunsun se aba no ono na ye ne dia kwambia so ye ne dia eti wo se ofre na ye kire no kwan ye obefa so a ne wa betimi akotru na aba no wetimi afa na che se ye emre bi 2020 ye to aba na asofo bi no mo ye kan ene ye mampanyin John Dramani Mahama wafa na so ko wi a kire ne na che se anko ne sa amfama na che se betimi aba ne se yeah, direction be cause ma ni opponent no 2020 bra ye beto aba no many unim co TV conference yeah many ni yes interview okay me say so for sabi kafra so for me refini din kakra we film can't preku my daughter enya preku my daughter oh so for you obeka say na nakufu ado aba no woni yeah kwabnateria me be challenge no okay 2020 we be challenging ewo quote TV obi onim quote TV onko no nkore sa interview ne da ho obi onim bia onko no nkore wo do quote TV o YouTube awu e ma me be kasa say abanye na nakufu ado dia okay ampa so na nakufu ado we ni eti na me ka cho say aba no eye e fe ne say ona bu ka ne Agyapong ana be we ni tuwando omaye on friend ye nchira no kwan obefa so because ya kan say no enkrofon so be sore aye ye niema wo chire se de be ya embam eti enwo se wotena se na bane de 2024 ono no be we ni se yenim se de nyame ahira na wo hira no obi antimi ense no eti e ba ne sen na se ade ne eye ne dia nko ade wo bitimi fa kwan ebi eso etimi ya kwankyere eye bibi na adekode ne etimi free de ye ne dia ne nsa se ene wiase na ye nam ho na me ka kire o se unkwakora wo de ada so ne ye obi ya pre so beba be di hene obi ya pre so baba yo mampani eche ya kukesi no moko eti ye hwede obedi kan what ya say eti se we be ka se we ne be wini a no obi so take over we kire obi so hwe kwan yo no so be fa so obegu sa e ho no mo ba be di ho so they make an what you say because nya wo pre no wo boka ana we ni so boka eti obi e kwan yo be fa so a aba ne be ba be kanesa ana akonya no be ba be kanesa ba ye share ye ra ana say honorable Kennedy Akomprekun Agyapong ne nyoma bi ne nkasa ye ebi e ma dodo na hu ne say omwa oman Ghana e wo kwan bi so because ye share a brand sensem bi e ba ye with one ma ye yibie yi ensem ba ye said ye okasa ne nkasa ye mu no enya de sese bio ekoyi o sha enu betimi atene max so oh enu entimi nka ne yie die nhye okay so make an what you say eya samo na aba atwam what you say ano no krampo no hu ni mistake ntimo on sama bontin meye saade bia ana wiase ne akina we ye nyina funso wo ye ho tutumi nka so bi funso a wa ye ne ndura no wo de be jeje ne ne say the make an what you say it is eya sam bi ne baaye na say bia waka bi na watwa so no so nkyere say otumi mani ni akonya no hwede nyame ahyehye bia na wahyehye watamfo ntumi nsei no okay say the make an what you say me de asami ni de ni a obi be ye bia manage ho because obi ankoka obi so ma me ka obi ti so obi ankoka no a obi so onkono so kasa obi ante sufita we nu se ja che kokko they make an what you say obi ante sufita we nu
as you giant as Santa Coco. Said I make an what it is what you want. Now say on ye or a penny make a good anymore, say no make a grocery any bar. Said I make an what it is so back be. Nasa nunti no who nipa na wo de judge na nya me de bi on fan judge no to de wo kan enye adwuma na eba no se eye ya hye eye enkom ye ho adwuma eye wu nipa na e na wa wo begina ho se me ye ho adwuma anase nipa na wo hye wo nkom no ono na wo se wo nkɔ ne nase na onye ho adwuma na wo betimi akɔ obi anase ama na ye eye enkom hye ne ho adwuma ama se otu mo na mo yi a because me na nyame ada na di a kyerɛ me a also to me to na mo be bisa me kwan ye be fa so a e be ye ontimi nkɔ so fofoforo bi o me kɔ ka kyerɛ obetimi akɔsɔ ya ma me bi aka sei me ba den na me obetimi akɔsɔ fo do ba nyame no wanda na di an kyerɛ sa so fo me no da na di kyerɛ o mu se dɔm ne dɔso but obeda na di kyerɛ me eti bro obeda na di no so me so sa sa rade ti di na e be ya e be okay what you say eti nipa no no obetimi aye bibia bi but ebi ya me na ye beda na di kyerɛ sa ma anya ho kwankyerɛ mfa ma wo obi betimi aye so anya na anya adwuma eti so bi be hye wo bo say ebi a wo be kwa agbochi wo be hye wo bo say wo be nya 2 million na say wan nya ho adwuma e be de na 2 million musaka even though say obo on mo so say me come mountains me kwa kwada mountains me ko bon paye me hie sika me hia ware etu kwada mountains e bi a 1 month no e ho na nya me dis free show dan ma be si wo ma wana so ko bon paye ya kwanchere ana me bo e bia do ye fun to wo wo ye niam bi ansa na nyakopo tie busofre okay etenya bibia na ye fa ne kira ade bi wo ho no mahini ne ye wo de but wanya ho adwuma etumi firi mu sa adwuma ye na ye kokoye no ana asofo no moboa ema wo mo eye because say ye nim say nyame ono ana etu hene ono ana si hene nti ye den ya wono nanim de esefata a wo de ema sa aye akwankyira na eho ade ye ana na muntu no eno no aya na ekole for mojahwiegu ana seden me de me nku nipa me say nipa okay ade bia wo ho direction eti sa wo kwa asore na sa sofo ka kire wo say bra me fa me santos no abon pa ya ma obehu ne ye de ntuma twa obehu no ate atofo bra ne ye de santos no ye abon pa ya gu ne so wo sole ya wo se metwam oboa wo twa wi problem ne solve okay wo abon pa ya ma wa wi no afi na wo sa wo tena se na wo sofo no sa kire ne se ade weni na oba ya ansa na de ti mu no etu eno kire so don sa to nipa ne so no kire se nipa ne ho ato okay de make an what ya say enti akwankire de hia ma nipa da se bibia wo bedi yi a eya kwankire eni nyansa eni obuo ni nidie se wo bedi yi a eya kwankire nyansa obuo eni nidie eni no koreka nipa se wo be koso obrabo mu a ma wo no kore ended oh you me papa ka na Agyapong open no kora sam kapa eno na ama nipa ebi e nipa time ba me no kora no ka ne sunti no me do ne pa yi enye se bia me do no nti na me ka ba de nyame de na di che na me so me ka mo ase ba se nyame ada ne di e de acho momi and ye papa honorable Alan Kojo Chamatin ono so ebi a ono so wo ne sofo e wo e ho no mo se utu anamon ana ye papa honorable Kennedy a compre ko Agyapong aba wo na ase wa hunu enu nti waka e de atwe no watu anamon aba wo na ase wa be ba wo nche mommy say na mate e de a waka afa mo dan ne ye beye wo ye eye hunhun famu de e de amano Yera Alan Kojo Chamatin so no wate ono so asofo bi aka ne so ne de se obetimi aya enyoma bi sei enya sika de yabobo bi so ne anyoma wo se wonye ebi ono so akosofo ne ho oso okay sofo sei na wo so kan ye entime so maba wo na se den na ye nye sei ne anamonto be na metu ni nyina ye nyame ba ko na so na musu e de afre no enti e ba ne sei ni nyina ye nyame ba ko but de ade de no wono say ye kire no ho akwan no ye a enye den no no ne bedikan ade die wo wo na wo enfo say ebi a alankash esofo obon paye na nunti de nyame aka say beba no me nyame dan na di kire me say me hu say ona buka na Agyapong oti akonya fitaa so akonya fitaa aboni bianka ho nyame dan na di kire me pa in spiritual way so oti akonya fitaa so efibia enka mami metewase e wo hono ba se de na eye ensem no ekono ye ra eye Alan
nyame na nam difo no so ka che nse o yesi ya obetimi enya nyame so nam so ama wahunu se yera eye Kennedy eso ti akonya fita eso enti wo no woni sade ne ya honorable Kennedy dan denti no besa dan ya di a che sofo bi se we tu na mo se ya obetimi agba ba binya akonya oye confusion god dade bi twada de mana woni e wo musa so num sa dade bi twada de etu betimi aye wakwankyere me so etu aye wakwankyere but la show ni be hu ne de be ye adwuma na so bi nyame so che obi nyame oh ye nyine nyame ne ye baako but e bi ana ne ye nokore no sa osofo no onim okay obetina ya kwankyere bi ya mreku a enye nyame ne ma ne sa kwankyere no ono try the best but the nyame de na dia kyere no ye hwienye yi o se de make na what ya say enti na me say ade bia no ye hye ho nkom ana ye ka na se wan ne ho adwuma enye adwuma so de make na what ya say etu de ma obi nchikyere emfa ho so opewaku na nyankopon so say ye mma kwa ma ye nku o de opa mo fa nko wagadugu enye adwuma enye adwuma sanity odofo ene said ya ma mede nsem no etu eye edwa eno no ba mommy ye hye ebra ye ra honorable ye mampanyi rada ye nanadonkwa ekufuado ebra ye hye eho enkom edifa say akonya yi wo bedie enya de say eye asofo no mutimi ekire ye say na didie mu no nyoma bekose ayan ana aye sa adidie mu nyoma no enka yi kire hu se nipa no nana ba wa ye dey bacho ebi no mo kasa omo kasa sa de se nana ye se oba na memo ne nkoyi nana ye nso ni pani ana nana ba ye de wo ye nso ni pani twa kwan ya papa yi ba wa be ye eye nipa ye ti ho no mo ma ye nye boni ayefo okay eya mo mi enhwe de nipa na ye ne enka ho asem nana ba ye wa beboa Ghana papa o ma pani bia hu a wa ba ma corona aba o okay o ma pani bia ma ye ma corona aba enso nana ba ye corona ba enso still ye didi okay ewo mu sa mo kira wo ho ewo mu se enema nkoyie ba fa woni to se corona na ba ye no abesa enema bebre enye nana da se ko ma corona mara they make and what you say eti nana ba wa ba na wo ba ye no me de mi hu boni bia o papa ne ho because I say ebra enema start say echia no ye hu asofo binum a wo mo hye nkom so obeba be mampanyi wo mo asa be ka ase ani ye nyame nsa free ne so na say ya nu nti na chese wa beda ne eye so ene de keka chama me se wonyine ye amensere kwatia okay se wo bi nya wo kasa no na wonya asa position na ka bia kada na ye kontumi ye nipa ye bia wo se fatase ye bona ba so wo se fatase ye bona bodin papa no wa ye bi wa bre mo ma ne nya no betimi aye no betimi aye bia na oye sa de oba o makum nipa oba o mese obi odwini wo man ne ho eti mo ma ye mbua no ne afa mpaibo entai na chi na Ghana be ye ye mpaibo ye minu mienu ana be ma Ghana ye kasa bebre no edorso ye mienu ana ye be ma Ghana aye ye akasa no edorso na je se ne odofo enche ye de nkomo no ebeba eye na wieye na mami ede ne final words betu dwa no wa kire eye ne kira kwan no ensemfo abaku bi e ho no ma chese ye de ebetu eye edwa anase ye bema na akire mu ne na chese ye de asi a enesa mami we de me pese on answer no ye straight one enfamam so honorable ama won chen a anase se won to na mo ama wo akonyo no ontimi dia na anya so me so wontu na momra me che ho asech but wo hia se de nyame da na dia che no me kire ne ho akwan ma ne so betu na mo ba so be frame me phone so ne nyame tini a anya se e wo se wo na ase de ana wo ne ehia se ya ehia se okay ote me ne na me kire ne nyame bi no wo ye ehia se wo ma me nje me se on dia konya enya sa na me pese me kire but dia die wo no ka ahemfo kransa ne duba bedi ne do hyedem ye niema bi amamra ni amane kra man yeso wo hen kra ye dia habanse na yeso ye mane kasa etitinya me pesa me kire na se yate ase ye sunsun fam ya mama kasa ewo eye abebom mami ye de enkomo no esi wo kira kwan ebe obi pese ono wo betwetwe eye enkomo daben na obetimi ni wadi eye ehia ehen na wo yo me was I go check school junction asai go check unye do asai go check busa so perade kasa prayer ministry asori ho odifo ba na sori na wada no ana sori no odifo ba no eda no
e ho pepepe na no ho kwasi ada bia me ya sorry every Sunday bia me ya sorry sanso na e buna da bia so me yam bible and e brother corona so me Sunday year counseling okay if you dan so me year counseling kwasi ada bia so ya sorry da ma sorry ye kura de me nche me kwa no pa 8 o'clock by 12 mapon eti baby bia wo bia betia ba behwehwe me midinya ni prophetess bless na mo ani ma ba kope ameda asafoya to the radicasa prayer ministry no me number no e 0503 52 71 71 okay 0503 52 71 71 midinya ni prophetess bless na mo ani ma yo mommy ye beda wase all of all ene mami achene chia kwan se bibi ni na wutimo kesene anchiremu bi anase bibi na ekoso wo abrabo mu na wo pe spiritual backing ai se odifo ba ede na hoden ni nimde ni tumi anyamede ama no ebeta wachi na ne ni o metimi akoye ede ama wa se de ode number no ato edwa no eda screen no so mo betimi afa na wone no atwetwen enkomo se de se na efata aha na mede enkomo twetwen no ese like videos na share on all the social media platform no eso media any ekria sikapa makra